Escola Secundária Geral 4 de Setembro UNAMED e tinang nesimo estudante foi baseia ba sala de aula. Diretor Ensino Secundário Geral 4 de Setembro, Sérgio Alfredo da Cruz, atoba jornalista Timor Post yang narfatim balidi, sábado fim de semana ne. Nye informa, ia tinang letivo rion rua ronulu resi ne Escola 4 de Setembro simudeit estudante fom, hamoto katus hitu racing, baseia ba vagatura nebe Ministério Educação Hatum, no mostrar sala de aula nebe escola iha. Nova futuro, escola se controla estudante sira hodiak, tamba compara hotinang kotu, tinang ne estudante menos liu. Tinang dane biladihan escola 4 de setembro validi, simu estudante proposta de 700 juta. Dan ini sebagai Jornal da Republika nebe maksa usi Ministério Educação Hatum escola. Sesudah penjajah komisa abang habuana, iha semana kira ini larang ne, lebar sira mahalo limpeja, sira mahere siranya narang iha kada turma, depois sira conhecemos ambiente sekolah, nebe komisa abang sira habuana. Sesudah penjajah lau, lista de presença professor siranya, estudante siranya lau, e livro registro diário de turma, abang cada turma se tahu putih napa. Kalau napa sala de aula bele dihan suficiente tambah sekolah mos, simu estudante sira bagi apa sala de aula. Nebe bele dihan 45 cada turma, então estudante ba iha CT ou CSH untuk 16 turma. Nebe turma gualo ba CT, turma gualo ba ya CSH. Bele dihan tinang foto barat liu. Tinang foto kita hatene estudante sira kusi sekolah paralelo waktu mereka. Nebe mendadak waktu mereka ne barat masawara dadau redus jadi yang estudante cada turma normal e nomos escola bem controlada estudante sira. Portanto, total sala de aula e escola refere hamotuk sanulu resineng nebe fahe baturno CT walu noturno CSH walu. Reportagem Fifanya de Carvalho, Televisão Timor Post.